Good morning. Idan sa kanay kaway ka sinong badang tumay. Lajan sa viewpoint ro. Te pet kini prasinong. Pet ki sungutnat ban jambara kay kay. Lagi bara. Ito. Te mano bukwa ban tip ini jika pila ban komen yang pila ro ade bak dan phone. Te pila ban komen yang ngan sayo ban pentip ipi. Te ngan share ulang bakal location mah. Te kanu ka mariang belong ka bitunan pet kini ka ying berang susina te kini kali ke bangiwan ni ta kata kini ke sunong ka ba kami tanat syu ka kerta juga ka dei ka kut bernade syu bakut ta sna te sukumen si bon ka mariang ka ba itnat kat ne da ka jinga ai ke jung blai ni yok kat ne ban ye kenduk kum kene mah te nganget na kaliang jong pi kwa ban tip dik dengan share lang bakal location te to ngan pi syu habri berkeji mentoy jong ini ki lom ki wa ki them ki ranap sini to to kumli sibun du high station